So siqhubekela sisiya phambili ukuza kwami kwe-IA Island ngabuya ngomsebenzi esingathi yi-work visa. Ukuthi ngiwuthole lo umsebenzi kwakumele ngikhankase sibili kakhulukazi ngidinga phakathi kwama-websites ku-internet ngidinga umsebenzi ngidinga lapha lalaphayana ukuthi ngize ngiwuthole umsebenzi lapha engangingathola efuku visa sponsorship. Ngawuthola ke umsebenzi kungayisikho ukuthi ngawuthola through ama-websites kodwa ngawulayelwa ngomunye umngane enjela ngalo umsebenzi. Ngingatsho nje kabanzi ukuthi umngane wangibuzela komunye emuntwini engangingamazi, which I can say is a stranger. And khonokhiyana nje kwangenza ngaba ledlabuzane elokuthi la nxa sengilapha e-island lami ngizancedisa abanye abantu ngoba lami umsebenzi kuze ngiwuthole ngangiwuthole nje emuntwini oyi-stranger engingakutsho like that. Right, sengifikile ke lapha ngathatha isinqumo sokuthi ngwangcono ngithathe isikhathi sami esiningi ngincedisana labantu abafuna ukubuya labo bezosebenza ngoba ngase ngibonile ukuthi amathuba amanengi abantu nje kabalalwazi ngenxa yokuthi bayaswela maybe izindlela zokuthi bewuthola umsebenzi through the websites ngenxa yokuswelakala maybe kwe-internet lani. So ngakuthatha kwaba yi-purpose kumbe yinjongo yami eyokuthi ngifeze amaphupho abanye abantu. Ngesikhathi sona leso njalo ngangile loneliness ngilesizungu ngoba remember ngafika ngesikhathi se-COVID kungela bantu ukuthi singatshona si-socializer njalo le muli yami yayingakafiki. So ngakuthatha kwaba yi-hobby ngakholisa njalo ukukwenza ngiqala ukukwenza ngangisenza ngincedisa abantu kuma-inboxes ngimthumela umsebenzi ngithi nanko kulo msebenzi lapha apply umuntu a-apply aphenduke kimi senjele sithi uyazi ukuthi umsebenzi ngiwutholile. So kwanginika nje that self satisfaction ukuthi at least ngiyenelisa ukuthi ngincedise abantu bakithi. Ngaqala sibili ngincedisa abantu embaziyo obhururu bami njalo kodwa kwaya ngokuya abantu ababedinga uncedo baba baningi ngagcina ngivula i-group ku-Facebook. Ngayivula leyo group ngaqala nje ngipresent ama-opportunities ngibatshela nje abantu ukuthi apply lapha kulo msebenzi yenza so apply kanje i-CV yakho ilungise kanje kukhula nje kusiya abantu bengifakela ama-inbox bengibuza. Ngaqhubeka ngikwenza lo umsebenzi ngagcina ngivula even labo YouTube ngagcina ngivula labo TikTok kuyinjongo yokuthi ngincedise abantu bakithi at no cost ngingabhadalisi. Okungenza ngibe lokho engiqhubeka ngikwenza lokho ukuthi ngiyabona impumela abantu abaningi babuya sibili sebethenjiswa imisebenzi befike besebenze kukuhle kunjeyana. So into le ngizaqhubeka ngiyenza because ngizitshela ukuthi I am giving back to the community. Ngiyabonga.